Bang, yuk berapa nih harga nih Bang? Ini 15.000 Pak. Tiap hari dapat biasanya habis berapa porsi Bang? Ya 50 porsi mah. Alhamdulillah mantap ya Bang ya. Namanya bakso apa tadi? Bakso mantap. Bakso mantap. Bakso mantap. Mamang apa namanya Mamang apa? Mamang Ibrahim. Mamang Ibrahim, mantap men. Ayo bakso. Mantap. Seporsi berapa? 15.000. Murah. Bakso tumpeng dalamnya cabai. Bakso tuh wah benar cabe. Waduh, saya tuh bagi cabe. Cabai diiris sekejap. Bakso tumpeng. Mantap. Siap Mang lah. Siap. Makasih. Kira-kira lah. Mantap. Oke, mantap lah. Mantap Mang. Ayo mangga.